Gospođa Ferrars je umrla u noći 16. na 17. septembar u četvrtak. Poslali su pomene u 8 sati ujutro u petak 17. Ništa se nije moglo učiniti, bila je mrtva nekoliko sati. Bilo je samo nekoliko minuta poslije 9 kada sam ponovo stigao kući. Otvorio sam ulazna vrata ključem i namjerno odgodio nekoliko trenutaka u hodniku, objesivši šešir i lagani kaput koji sam smatrao mudrom mjerom opreza protiv hladnoće ranog jesenjeg jutra. Da budem iskren, bio sam znatno uznemiren i zabrinut. Neću se pretvarati da sam u tom trenutku predvidio događaje u narednih nekoliko sedmica. Ja to nedvosmisleno nisam učinio, ali instinkt mi je govorio da su pred nama nemirna vremena. Iz trpezarije s moje lijeve strane dopirao je zveket šoljica za čaj i kratki suhi kašalj moje sestre Caroline. Jesi li to ti, James? Javila se. Nepotrebno pitanje, jer ko bi drugi mogao biti. Da budem iskren, upravo je moja sestra Caroline bila uzrok mog kašnjenja od nekoliko minuta. Moto porodice Mungosa, kako nam kaže gospodin Kipling, je idite i saznajte. Ako Caroline nikada usvoji grb, svakako bih trebao predložiti Mungosa koji divlja. Moglo bi se izostaviti prvi dio mota. Caroline to može saznati na bilo koji način tako što će mirno sjediti kod kuće. Ne znam kako joj to uspijeva, ali to je to. Sumnjam da sluge i trgovci čine njen obavještajni korpus. Kada izađe, to nije da prikuplja informacije, već da ih širi. I u tome je nevjerovatno stručna. Zapravo mi je ta njena posljednja imenovana osobina izazvala te bolove neodlučnosti. Šta god da sam sada rekao Caroline u vezi sa smrću gospođe Ferrars, bilo bi opće poznato širom sela u roku od sat i pol vremena. Kao profesionalac prirodno je da težim diskreciji. Stoga sam stekao naviku da stalno skraćujem sve moguće informacije svojoj sestri. Ona obično sazna isto, ali ja imam moralno zadovoljstvo da znam da ni na koji način nisam kriv. Muž gospođe Ferrars umro je prije nešto više od godinu dana, a Caroline je stalno tvrdila, bez i najmanjeg temelja za tvrdnju, da ga je žena otrovala. Ona prezire moj nepromjenjiv odgovor da je gospodin Ferrars umro od akutnog gastritisa uz pomoć uobičajenog preopterećenja alkoholnim pićima. Simptomi gastritisa i trovanja arsenom nisu, slažem se, drugačiji, ali Caroline zasniva svoje optužbe na sasvim drugačijim linijama. Treba samo da je pogledaš, čuo sam je kako kaže. Gospođa Ferrars, iako ne u svojoj prvoj mladosti, bila je vrlo atraktivna žena, a njena odjeća, iako je jednostavna, uvijek je izgledala vrlo dobro. Ali svejedno, mnoge žene kupuju svoju odjeću u Parizu i nisu zbog toga nužno otrovale svoje muževe. Dok sam oklijevao u hodniku, dok mi je sve to prolazlo kroz glavu, Carolinin glas se ponovo pojavio sa oštrijim tonom. Šta za Boga radiš tamo, Jamese, zašto ne dođeš i ne doručkuješ? Upravo stižem, draga moja, rekoh brzopleto. Okačio sam svoj kaput. Mogao si za to vrijeme objesiti 10 kaputa. Bila je potpuno u pravu, mogao sam. Ušao sam u trpezariju, dao Caroline uobičajeni poljubac obraz i sjeo da jedem jaja i meso. Meso je bilo prilično hladno. Imao si rani poziv, primijetila je Caroline. Da, rekao sam. King's Paddock, gospođa Ferrars. Znam, rekla je moja sestra. Kako znaš? Annie mi je rekla. Annie je kućna pomoćnica, lijepa djevojka, ali nepopravljiva pričalica. Došlo je do pauze. Nastavio sam da jedem. Nos moje sestre, koji je dug i tanak, malo je drhtao na vrhu, kao i uvijek kada je nešto zanima ili uzbuđuje. Pa, zahtijevala je. Tužan posao, ništa se ne može učiniti, mora da je umrla u snu. Znam, rekla je moja sestra. Ovaj put sam se iznervirao. Ne možeš znati, pukao sam. Nisam ni ja znao dok nisam stigao tamo i to još nikome nisam spomenuo. Ako ta djevojka Annie zna, mora da je vidovita. Nije mi Annie rekla, to je bio mljekar. Doznao je od Ferrarove kuharice. Kao što rekao, nema potrebe da Caroline izlazi po informacije. Sjedi kod kuće i sve dođe do nje. Moja sestra je nastavila. Od čega je umrla? Otkazivanja srca? Zar ti mljekar to nije rekao? Sarkastično sam se raspitao. Sarkazam se troši na Caroline. Ona to shvata ozbiljno i odgovara u skladu s tim. Nije znao, objasnila je. Na kraju krajeva Caroline je morala čuti prije ili kasnije. Mogla bi i čuti od mene. Umrla je od predoziranja veronalom.
U posljednje vrijeme ga uzima zbog nesanice, mora da je uzela previše. Besmislica, odmah je rekla Caroline. Namjerno ga je uzela, nemoj mi reći. Čudno je kada imate vlastito tajno uvjerenje koje ne želite priznati, izražavanje istog od strane nekog drugog će vas probuditi do bijesa poricanja. Odmah sam prasnuo u ogorčeni govor. Eto ga opet, rekao, žuriš bez smisla i razloga. Zašto bi gospođa Ferrars željela izvršiti samoubistvo? Udovica je još uvijek prilično mlada, vrlo dobrostojeća, dobrog zdravlja i uživanja u životu. To je apsurdno. Nikako. Čak i ti mora da si primijetio koliko je u posljednje vrijeme izgledala drugačije. To se počelo događati tokom posljednjih 6 mjeseci. Izgledala je veoma iscrpljena, uznemirena, a upravo si priznao da nije mogla spavati. Koja je tvoja dijagnoza? Zahtijevao sam hladno. Nesretna ljubavna veza, pretpostavljam. Moja sestra je odmahnula glavu. Kajanje, rekla je s velikim užitkom. Kajanje? Da. Nikada mi ne bi povjerovao kada sam ti rekla da je otrovala svog muža. Sada sam više nego ikada uvjerena u to. Mislim da nisi baš logična, prigovorio sam. Sigurno, ako bi žena počinila zločin poput ubistva, bila bi dovoljno hladnokrvna da uživa u njegovim plodovima bez ikakve slaboumne sentimentalnosti kao što je pokajanje. Caroline je odmahnula glavom. Vjerovatno postoje takve žene, ali gospođa Ferrars nije bila jedna od njih. Bila je veoma nervozna. Nadmoćni impuls ju je natjerao da se riješi svog muža, jer je ona bila vrsta osobe koja jednostavno ne može izdržati patnju bilo koje vrste, a nema sumnje da je žena čovjeka kao što je Ashley Ferrars morala mnogo pretrpiti. Klimnuo sam glavom. I od tada je proganja ono što je učinila. Ne mogu, a da je ne sažaljevam. Mislim da Caroline nikada nije bilo žao gospođe Ferrars dok je bila živa. Sada kada je otišla tamo gdje se po svojoj prilici više ne mogu nositi pariške haljine, Caroline je spremna prepustiti se mekšim emocijama sažaljenja i razumijevanja. Čvrsto sam joj rekao da je njena cijela ideja besmislica. Bio sam još čvršći jer sam se potajno složio s nekim dijelom onoga što je rekla. Ali sve je pogrešno da Caroline dođe do istine, jednostavno nekom vrstom nadahnutog nagađanja. Nisam htio ohrabrivati takve stvari. Ona će ići po selu, iznijeti svoje mišljenje, a svi će misliti da to radi na osnovu medicinskih podataka koje sam joj dostavio. Život je veoma težak. Besmislica, rekla je Caroline u odgovoru na moje kritike, vidjet ćeš. 10:1 ostavila je pismo u kojem se priznaje. Nije ostavila nikakvo pismo, rekao sam oštro, ne vidjeći gdje će me priznanje odvesti. Ups, rekla je Karolina, dakle ti se raspitivao o tome, zar ne? Vjerujem, Jamese, da u svom srcu mnogo razmišljaš kao ja, ti si dragocjena stara varalica. Uvijek se mora uzeti u obzir mogućnost samoubistva, rekao sam impresivno. Hoće li biti istrage? Moguće je, sve zavisi. Ako mogu izjaviti da sam apsolutno zadovoljan što je predoziranje uzeto slučajno, istraga bi mogla biti ukinuta. A jesi li apsolutno zadovoljan? Upitala je moja sestra lukavo. Nisam odgovorio, ali sam ustao od stola.